buri munsi hafi 1/5 cy'amavuta ndetse na peteroli yose anyura mu nzira imwe gusa. Iyo nzira iyo ifunze, ibiciro birazamuka ku isi yose, ubukungu birumvikana burahubangana. Nta handi. Ese twakwibaza ngo ikibazo gikomeye ni ikihe? Ninde ufite ububasha bwo kuyifunga iyo nzira? Nta yindi, ni Strait of Hormuz. Iyi nzira bakunze kwita umuhora wavugishije Iran ndetse na Amerika. Ese kubera iki iyo ufunzwe igihe gito, haba ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Afurika muri rusange, ibiciro bya peterole, ubukungu byose birahungabana? Mu nyemerere dufata agatebe tunyuze ijisho ku makuru yerekeranye n'iyi nzira, haba ku bijyananye n'ibicuruzwa ndetse n'ibijyananye na geopolitical. Ubusanzwe Strait of Hormuz, iyi nzira y'umuhora, ni inzira y'inyanja ifite uburebure buto cyane, kandi ikaba hagati ya Iran, Oman ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates. Nubwo ari nto, ifite agaciro kanini cyane ku isi. Hanyura hafi 20% by'amavuta y'isi yose. Ibihugu nka Saudi Arabia, Qatar ndetse na Iraq niho bishingira ku bijyanye n'ibicuruzwa byose. Iyo urebye kuri mapu bisa naho ari inzira nto rwose, ariko mu by'ukuri ni umutima w'ubukungu bw'isi. Ari nayo mpamvu ngo muri iyi minsi yatambutse mwabonye ko igihugu cya Iran, Israel ndetse na Amerika ubwo byari biri muri iyi ntambara, ubukungu cyane cyane peterole, ibiciro byari bimaze kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Wakwibaza ese iyi ntambara yikomeza hafi umwaka wose byari kuzagenda bite? Wakwisubiza nawe aho ngaho urabyumva, dore ko hagati ya Iran ndetse na United States of America byari intambara y'imbaraga. Ku ruhande rwa Iran, igenzura igice kinini cy'iyi nzira Hormuz, ifata nk'intwaro ya politike. Iran gutakaza iyi nzira byaba ari ugutakaza umugongo ndetse n'urufatiro rw'umutima mu mubiri. Iyifata nk'intwaro ikomeye rero iyo ihanganye n'ibibazo byo mu bucuruzi cyangwa se mu iterambere, nuko iyi nzira yaba yahungabanye. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irinda impamvu iba yabishyizemo igitutu ndetse n'imbaraga zose zishoboka, nuko ibiri kugira ngo irinde ubucuruzi bw'isi yose muri rusange guhagarara. Irinda inshuti zayo nka Saudi Arabia, by'umwihariko igihugu cya Israel. Iharanira freedom of navigation. Ibi bituma iyi nzira y'umuhora Hormuz iba ahantu hatagaragara neza, ariko hashobora gutangirira intambara y'isi. Wakwibaza ngo mbese iyi nzira, uyu muhora uramutse ufunze burundu, ingaruka zaba izihe? Ingaruka birumvikana zaba zihari nyinshi kandi zikomeye cyane. Essence ishobora kuzamuka ku nshuro 2 cyangwa 3 bijyanye n'ibiciro yari isanzweho. Ubukungu bw'isi bugahita bugwa hasi. Zimwe mu nganda birumvikana zahita zihagarara. Ni ukuvuga ngo ku isi yose uko byagenda kose buri gihugu cyose cyagira ingaruka. Iyo uyu muhoro ufunze rero, ibiciro by'amavuta cyane cyane bigomba kuzamuka bari ihame. Icya kabiri, ubukungu bw'isi bugahita buhungabana. Icya gatatu, supply chain igasenyuka birumvikana kubera ko inzira yafunze. Ibiciro by'ibiribwa bihita bizamuka. Icya gatanu, ibihugu bikennye bikarushaho kugerwaho n'ibibazo ndetse no guteseka, by'umwihariko birumvikana ku rwego rwa Afurika. Icya gatandatu, isoko ry'imari birumvikana ryo rigomba guhita rihungabana ako kanya. Inganda zimwe na zimwe zahagaze. Intambara zishobora kwiyongera bitewe n'uko ibintu bitarimo kugenda neza. Ubucuruzi bw'isi bugahagarara. Ku mwanya wa 10, isi ishobora kujya mu bihe bibi by'ubukungu, global crisis. Ukuri kw'ingenzi guhari, deep insight, nuko ikintu gikomeye si uko igomba gufungwa, ahubwo nuko ishobora gufungwa igihe icyo ari cyo cyose. Iran ntikeneye kuyifunga burundu, ni ukugira ngo ibanze ititize isi iyitera ubwoba. Isi yose igahita ihindura imikorere, Iran igasigara yisanzuye, cyane cyane kubyumvisha igihugu cya Amerika. Uyu muhora rero si inzira y'inyanja gusa, naho ubukungu bw'isi buhuriye. Ni ahantu igihugu kimwe gishobora guhindura ubuzima bw'abantu amamiliyari ndetse n'amamiliyari. Ariko ikibazo kiguma kuba kimwe gusa. Ese
isi muri rusange, ibihugu bikomeye by'umwihariko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abarabu zizakomeza gushingira kuri iyi nzira, cyangwa se hazabaho gushakisha ubundi buryo. Mu gihe hataraboneka igisubizo, Strait of Hormuz ikomeje kuba umutima utera cyangwa se uyoboye, gusa urimo n'ibyago byinshi birumvikana. Ese muri rusange ni ibihe bihugu biri checked bigomba kugenzura uyu muhora Strait of Hormuz? Ubundi mu busanzwe uyu nzira, uyu muhora, igihugu gifitiye akamaro cyane kuri iyi nzira cyane cyane ku ikubitiro ni igihugu cya Irani. Nicyo gihugu gikomeye cyane kuri ubu buryo, ndetse no kuri iyi nzira igenzura uruhande rwo hejuru North Coast, kandi ifite ibirwa nka Kesham, Hormuz Island, iri hafi cyane y'inzira nyirizina y'amato. Ni ukuvuga ko yifunze inzira rero kaba kabaye 50% y'akarere kegereye inzira geographical dominance, ifite ubushobozi bwo kugenzura navigation hafi ya byose. Nicyo gihugu cya mbere gishobora kuyifunga vuba vuba cyane igihe cyose cyabishakira, ubundi ingaruka tugatangira tukazibona tukanazisangira twese. Ku rundi ruhande kandi, ku mwanya wa kabiri haza igihugu cya Omani, kubera ko igenzura igice cy'epfo South Side, ifite agace ka Musandam gakora cyane cyane ku nzira, ifatanya n'amategeko mpuzamahanga Neutral Law, igakontorora 50% ku rwego rwa geography, ariko nifite influence ya gisirikari ikomeye cyane cyane nka Iran. Niyo mpamvu Iran ikomeza kuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya gatatu United States, igihugu cya Amerika nta butaka ihafite, ariko niyo ifite military control, ifite naval bases mu karere, harimo Qatar, hakaza na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates. Irinda amato anyura muri Hormuz, ariwo muhora, ariyo nzira turimo kuvugaho. Igihugu cya Amerika rero kikaza gukontorora indirect 60 ndetse na 70% ku rwego rwa security rw'umutekano ndetse na military presence, nishobora gufungura inzira iyo hari ikibazo. Ku mwanya wa kane twasanga Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates. Nubwo itagenzura neza Strait ubwayo, ifite ports, ubwikorezi bukomeye cyane hafi yayo, ikora ku bucuruzi cyane cyane bw'amavuta, ikagira influence hagati y'10 na 15% ku rwego rw'ubukungu n'ibikorwa by'ubwikorezi bwa ports. Muri make, ikintu cy'ingenzi cyo kumva nuko United States ishobora gufunga inzira military escort, ariko Iran ishobora kuyihagarika byihuse disruption. Impamvu nyamukuru Iran ikomeza kuza ku mwanya wa mbere nuko ihegereye neza neza geography advantage. Ku mwanya wa kabiri ikagira misile zishobora kugera ku mato ako kanya, ikagira kandi small fast boat swam tactics. Ku mwanya wa kane ikagira naval mines ishyira mu mazi, ikagira ku mwanya wa gatanu ikagenzura radare n'aho amato yanyura aho ariho hose. Mu magambo make yoroshye nuko Iran ntikeneye gufunga 100% uyu muhora, ihagije gutera ubwoba gusa no kwishakira security uko byashoboka kose bw'ubucuruzi. Ku bijyaniranye no gufunga iyi nzira rero no kuyifungura, birumvikana ku ikubitiro ni Iran ifite ijambo rya nyuma, ari nayo mpamvu ejo bundi yasohoye itangazo ry'uko yafunguye uyu muhora wa Hormuz. Ibiciro bya peteroli ndetse n'ahandi hantu hose ku isi, haba no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ibiciro bigahita bigabanuka kandi byari byiyongereye cyane. Iran rero ikagenzura igice kinini cy'iyi nzira kubera ko iyifata nk'ikarita ikomeye yo guhangana n'igihugu cya United States of America. Iyo ifunzwe, Iran ishobora guhatira isi kumva ibisabwa byose irimo gusaba. Ni pressure ikomeye, pressure weapon. Kuri Amerika irengera ubwisanzure ndetse n'ubwikorezi, free navigation, irinda ko Iran igenzura ubucuruzi bwose bw'isi kandi Amerika ihari.
irinda ibihugu bishingikirijeho allies United States of America yemera ko igihugu kimwe aricyo Iran gishyira isi mu kaga kandi Amerika nk'igihangange ihari. Impamvu nyamukuru z'intambara ni uko ku mwanya wa mbere birumvikana haza oil control, amavuta, akaza politiki, power influence. Intambara hagati ya Iran ndetse na Amerika ndetse by'umwihariko na Israel. Iran gukoresha Hormuz nk'indwaro yo gukangisha Amerika, ibi bituma iba flashpoint y'intambara z'isi. So deep insight, ikintu gikomeye cyane ni uko Iran ifite power, kubera ko iyo habayeho gufunga biba bihagije ko Iran igira ibyo itegeka byose, kubera ko nta mato ari kunyura muri iyi nzira. Ibi byonyine birahagije gutuma isoko ry'isi rihungabana mu gihe idashaka kumva Iran. Iran yavuze ko ifunguye ariko ishobora kongera kuyifunga. Amato agomba kubanza kubyemera ndetse no kubyemererwa na Iran. Hari ubwoba ko ishobora kongera gufungwa vuba, kandi by'umwihariko hanyura 20% by'amavuta yose y'isi yose. Ibi bigaragaza ko ikibazo kitarakemuka, ni ugukomeza gutegereza. Ku rundi ruhande kandi Donald Trump agaragaza kenshi ko ashishikajwe cyane n'akarere ka Strait of Hormuz, y'inzira y'umuhora, kubera ko ari ahantu h'ingenzi iyi nzira ifite, cyane cyane ku bukungu bw'isi, ku bijyanye n'amavuta. Iyo inzira ihungabanya ibiciro bya peteroli by'umwihariko birazamuka ku isi yose, bikarigira ingaruka ndetse no ku bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States. Ariyo mpamvu abayobozi bayo bashaka kuyigenzura uko byagenda kose ndetse no kuyirinda ibibazo. Ikindi ni uko Amerika iharanira freedom of navigation, bivuze ko ishaka ko amato yayo ndetse n'ayandi y'ibindi bihugu anyura mu nyanja nta nkomyi. Donald Trump mu bihe bye yashimangiye cyane ko Iran itagomba gukoresha Hormuz, iyi nzira y'umuhora, nk'intwaro yo gukangisha isi, kuko byahungabanya ubucuruzi mpuzamahanga. Hari kandi inyungu za politics n'imbaraga, power, kugenzura cyangwa se kugira ijambo rikomeye kuri iyi nzira y'umuhora Hormuz biha United States ubushobozi bwo kugumana ubuyobozi ku rwego rw'isi ndetse no kurinda inshuti zayo, harimo nka Saudi Arabia ndetse n'ibihugu by'umwihariko ku isonga rya Israel. Ibi ni ingenzi cyane mu rwego rwa geopolitics. Nanone kandi aka karere gafite amateka y'intambara n'ihangana rikomeye hagati ya United States ndetse na Iran. Donald Trump yashyizeho ibihano bikomeye cyane kuri Iran, bigatuma Iran nayo ikoresha Hormuz nk'aho igaragariza imbaraga zayo, bityo bikongera ubukana bw'iyi tensiyo. Mu magambo magufi, impamvu nyamukuru ni eshatu: ni ukurinda ubukungu, harimo amavuta, kugumana ububasha ku isi yose, global power, no guhangana na Iran. Ibi byose bituma Donald Trump ahora agaruka kuri iki kibazo kuko kigira ingaruka ku isi yose muri rusange. Amato yose anyura muri uyu muhora Strait of Hormuz akaba atari amato y'igihugu kimwe, ahubwo akaba ari amato aturuka ku bihugu byose muri rusange, muri sosiyete yihurije hamwe kugira ngo abashe kuhanyura. Mu magambo magufi ni uko amato yo muri Hormuz si ay'igihugu kimwe, n'ay'isi yose, akora ubucuruzi mpuzamahanga. Ariyo mpamvu iyo habaye ikibazo muri iyi nzira, ingaruka zigera ku isi yose. Icy'ingenzi kuri United States of America ni uko ubwikorezi bwo mu nyanja bukomeza kuba bwisanzuye cyane, freedom of navigation. Igihe cyose ibi bitarakunda, birumvikana bizakomeza kuba hasi hejuru. Israel rero nayo by'umwihariko ntabwo yo iri ku muryango wa Hormuz, ariko iri mu isi y'aho Hormuz igira ingaruka ku mutekano, ubukungu ndetse n'imibanire y'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ni ukuvuga igihe cyose Amerika idafiteho uruhare rwo kuhanyura ndetse rwagenzura, hari igihombo kiri indirect cyane cyane ku gihugu cya kigenzi cyacu cy'inshuti aricyo Israel. Ese kubera iki ubundi buryo bwo gushaka indi nzira atari uyu muhora kuki bidakunda? Ni ukubera ko hari inzira nke zishobora gukoreshwa cyane cyane nk'indi nzira, ariko zifite imipaka. Urugero, hari pipelines
zinyuza amavuta cyane cyane ku butaka ziva muri Saudi Arabia zijya mu nyanja itukura Red Sea, cyangwa se izo muri United Arab Emirates, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, zijya mu nyanja ya Oman, ariko rishobora gutwara umubare munini w'amavuta angana n'uwanyura muri uyu muhora Hormuz. Ni ukuvuga ko gusaba kuzenguruka bisaba amafaranga menshi ashobora kuruta ibyo wari ugiye gutwara, bigafata amafaranga menshi kandi bigafata igihe kirekire. Ariyo mpamvu kunyura mu yindi nzira itari iyi ngiyi biba byagoranye hagati y'igihugu cya Iran n'inshuti yabwo, birumvikana igihugu cya Amerika ndetse n'inshuti zabo. Iyo amato agerageje kunyura ahandi rero bishobora gusaba kunyura mu nzira ndende cyane zinyuze ku nyanja z'isi, ngo kuzenguruka Afurika, cyangwa se gukoresha inzira nga Suez Canal, ariko nazo zishobora kuba zuzuye cyangwa se zihenze cyane. Ibi bituma ubwikorezi butinda cyane mu nzira kandi bukaba buhenze. By'umwihariko mu magambo magufi dusoza nuko twakubwira ko iyo Hormuz ifunze iyi nzira, si uko gusa amato atagenda, ahubwo nuko isi yose ibura inzira, ikabura inzira birumvikana yihuse kandi ihendutse, by'umwihariko mu buryo bwo gutwara ibicuruzwa by'ingenzi, bigatuma ibiciro bizamuka, ubucuruzi nabwo bugahubangana, n'ubukungu bw'isi muri rusange bugakubitika cyane. Ari nayo mpamvu iyi nzira ari ingenzi, bisaba kuyumvikanaho, kureba ku mpande zombi hagati ya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika, kuko biri ku ikubitiro hagati y'imikorere ndetse n'imikoranire, kugira ngo aya mato abashe gutwara ubwikorezi butandukanye, harimo ikijyaniranye ku ikubitiro n'amavuta ndetse na peteroli. Mwakoze kudutega yombi, utagenda udakoze subscribe, like ndetse unaduhereze na comment. Wakoze kubana natwe. Ciao ciao.